Fotografija je trenutak uhvaćen za vječnost. S nama je danas Darijan Grilec, bivši voditelj fotosekcije Kseta, koji će nam reći kako je nastala fotosekcija i čime se ona bavi. Dakle, pozdrav svima. Fotosekcija kao takva nastala je na samom fakultetu elektrotehnike i računarstva, nekad oko 65. ili 69. ne zna se točno koja je godina. I kako je Kset počeo 76. sve više postajati klub studenata, fotosekcija se samo kao takva prebacila sa fakulteta unutar prostora, bivše kotlovnice. Mi se i dalje trudimo promovirati što više samu analognu fotografiju kao takvu, zato što ona polako izumire, a pošto je početak fotografije koju danas znamo kao takvu, trudimo se očuvati je maksimalno. Super, spomenuo si analognu fotografiju, vidjela sam imate i laboratorij, imate tamnu komoru, znači kada dođe netko tko se želi time baviti, kako će on doći uopće do vas i hoćete li mu odmah dati da razvija fotografije? Tako je, dakle imamo taj fotolaboratorij, tamnu komoru u kojoj razvijamo fotografije. Članovi fotosekcije razvijaju maltene svaki dan, a ako netko drugi želi se baviti, ako je student, može se učlaniti u fotosekciju bilo kad tokom godine, može se na stranici naći kontakt, a ostali ljudi koji su zainteresirani za samo razvijanje u komori mogu završiti naš fototečaj na kojem mogu ući u dubinu analogne i digitalne fotografije, jer tečaj kao takav traje 3 mjeseca i tu se, pošto su članovi volonteri, maksimalno daju sve više od sebe da bi približili tu fotografiju, da bi ušli u što veću dubinu same fotografije, tako da nakon što završi fototečaj, bilo koji polaznik može doći i razvijati u tamnoj komori. Super, znači na fototečaj mogu doći svi neovisno o tome jesu li studenti ili nisu, ili tako? Tako je, da. Fototečaj je nekakva naprednija verzija naše poduke o fotografiji, dok je fotoradionica zapravo jednodnevna, gdje se uče osnove digitalne fotografije. Ali, kažem, i fotoradionica koja je jednodnevna i jednostavnija i tečaj koji je napredniji su otvoreni i studentima i učenicima i svim ostalim fotoljubcima. Fotoljubci, super. Što se tiče same fotografije, vi kada napravite, dakle kada polaznici samih tečajeva ili radionica naprave fotografije, što onda dalje se događa s tim fotografijama? Pa kad članovi sekcije naprave fotografiju, obično to rade za sebe, pa ju nose doma ili izlažu na samim izložbama, dakle preskočio sam taj jedan dio izložbi. Organiziramo izložbe koje su jako često ovdje u Ksetu aktualne, od samih polaznika tečaja do naših zajedničkih izložbi, digitalnih, analognih. Držali smo izložbe van Kseta po drugim klubovima. Znači sve što je ostalo od prijašnjih fotografija držimo u našoj arhivi, što digitalnoj, što pravoj, fizički u podrumu. I sve one kad tad dožive nekakvu retrospektivnu izložbu gdje izložimo te fotografije da se vidi što su članovi neke davne 76. ili 80. ili 90. neke radili. Osim što se bavite ovako profesionalnom fotografijama, vi se i družite unutar same fotosekcije, pa recite mi kako to izgleda, što radite, vidjela sam da imate foto kuhinju, da ima foto izlete, foto sessione. Tako je, dakle članovi su ovdje prvenstveno radi druženja, znači postoji i ta nit koja nas spaja što je fotografija, ali prvenstveno znači druženje je nešto što povezuje sve naše članove, nas ima iz svih dijelova Hrvatske i sa svih fakulteta i u svakom slučaju odlazimo na izlete, ako netko od nas dobije posao odemo skupa i odradimo to jer pruža nam se mogućnost. A isto tako tu je i ta foto kuhinja koja se pokrenula prije par godina gdje su članovi za vrijeme nekakvih radova ili razvijanja u komori nabavili sve više i više opreme za kuhanje i tako onda skupa kuhaju, naprave nešto i tako redovno dok radimo nešto, obično iskuhamo nešto, bilo da je to roštilj, grah ili nešto. Super, znači ako se novi polaznici priključuje, definitivno neće biti gladni. Gladni nikako. Evo, palo mi na pamet sad pitanje, s obzirom da se nalazite blizu pozornice u Ksetu, jel nekad radite i tijekom koncerata kad je hitno? Pa znači mi pokrivamo apsolutno sve koncerte što se tiče fotografiranja i uvijek je netko ovdje tko fotografira taj koncert. Ali i za vrijeme trajanja koncerata i bilo kakvih evenata u Ksetu članovi su znali razvijati i to ne samo za vrijeme koncerata nego i nakon dugo u noć i ostali spavati ovdje jer to je nešto u što kad uđete
ne možete stati jednostavno. 1, 2. Zvuči kao da se sjajno zabavljate unutar fotosekcije. Kako biste pozvali članove nove da vam se priključe? Pa eto, ako je bilo tko zainteresiran da se pridruži fotosekciji, može doći bilo kad u naše prostore kluba i pitati za fotosekciju ili nađite kontakt na web stranici i definitivno ćemo vas naučiti svemu što mi znamo, pa ako imate nekakve nove prijedloge i više nego dobrodošli ste. Jesi zadovoljan? Jesam. Hoćeš još jedno? Ne.